والدتي الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin. Habibi rabbil alamin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Babu man utawi iku bab wong rafa'a kang ngangkat sapa si iman ngangkat roksahu ing sira iman oleh ngangkat qoblal imam ing dalem sadurunge imam. Babu man utawi iku babe wong rafa'a kang ngangkat sapa man roksahu ing sira iman ngangkat roksahu ing sira iman oleh ngangkat qoblal imam ing dalem sadurunge imam. An Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ama yakhsha ahadukum, atau dalam riwayat lain au ala yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu surata himarin. Ama yakhsha ana to ora wedi, ama yakhsha ana to ora wedi, mana fi ana istifham. Ama yakhsha ana ta ora wedi sapa ahadukum salah sijine sira kabeh. Idza rafa'a arikalane ngangkat sapa si ahadukum ngangkat ra'sahu ing sirai ahad. Ngangkat saking napa? Yakni ar-raf'u minas sujud. Apakah ruku'? Tidak termasuk wa yalhaqu bihi ar-ruku', baik mengangkat kepala dari sujud ataupun mengangkat kepala dari ruku' mendahului daripada imam. Jadi imam kita cegah dari sujud atau kita ngangkat serana dari rukun, makmum mampu ngangkat kada. Nah, apakah mereka tidak takut mengangkat kepala sebelum imam mengangkat kepalanya dari sujud ataupun dari ruku'? Ama yakhsha anata ora wedi sapa ahadukum salah sijine sira kabeh. Syakkun minar rawi, atau dalam riwayat lain au ala yakhsha bani ama, tapi ala yakhsha anata ora wedi sapa ahadukum salah sijine sira kabeh idza rafa'a arikalane ngangkat sapa si ahad ngangkat ra'sahu ing sirane ahad oleh ngangkat qoblal imami ing dalam sadurunge imam. Gak kuatir dah, gak kuatir, gak wedi. Ayya ja'ala yen to ndadekaken sapa Allahu Gusti Allah ndadekno ra'sahu ing sirai ahad, Allah ndadekaken ra'sa himarin ing sirai himar, ing endase himar. Dalam riwayat lain, yakni syakun minar rawi, au yaj'ala utawa yaj'alallahu ay yaj'alallahu suratahu surata himar, bani ra'sa, pakai lafaz surah. Au yaj'ala utawa ndadekaken sapa Allah Gusti Allah suratahu ing rupani ahad surata himarin ing rupa himar. Au yaj'ala utawa ndadekaken sapa Allahu Gusti Allah ndadekaken suratahu ing rupane ahad surata himarin ing napa niku rupa hewan
himar. Ama yakhsha ana ta wedi sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Dadi aneka ana lil istifham. Beni amma mun amma aneka lain maknana. Tasdid berarti khafifah. Yani napa? Tanpa dibaca dengan pakai tasdid. Beni khafifah gubernur. Khafifah dengan tanpa menggunakan apa tasdid. Maka huruf pembuka dan asalnya adalah mama nafi, masuk kepadanya yakni hamzah istifham ama ono to ora wedi. Nah, hamzana ananeka adalah lil istifham untuk bertanya. Tapi pertanyaannya kan to untuk bene napanya mana pertanyaan saya maksud engkak itu adalah pertanyaan saya untuk litaubih, untuk menjelekkan. Pertanyaan bukan untuk dijawab sebetulnya, tapi pertanyaan saya lebih mengarah dengan menjelekkan si pelaku. Pertanyaan saya tak membutuhkan jawaban, akan tetapi menjelekkan bagi si pelaku. Tujuan dari pertanyaan ini adalah di antaranya adalah apa? Larangan. Pertanyaan dekat itu adalah pemberitahuan tentang larangan dari mengangkat kepala sebelum imam. Jadi pertanyaan yang kanto menunjukkan bahwasanya pemberitahuan larangan mengangkat kepala sebelum imam. Ama yaksha ono to ora wedi sapa hadukum salah siji sira kabeh. Nika berarti mun bede ancaman dari Kanjeng Nabi, berarti nika taghlid tahrim atau tahrim taghlid. Yani napa? Diperberat oleh Nabi. Ancamannya diperberat berarti hukum haram. Bukan berarti tak sah sholatah, tetapi perbuatan neka saya hukumnya apa haram. Awala yaksha ono to ora wedi beni ama berarti ala pakai ala. Sapa ahadukum salah siji kabeh darofa ari kalian ngangkat utawa tangi saking sujud utawa tangi saking ruku'. Roksahu ing sirai ahad qoblal imami tangi sadurunge imam ayya ja'ala yen to ndadekaken sapa Gusti Allah Gusti Allah roksahu ing sirai ahad roksa himarin ing endasi himar. Tahu dalam riwayat lain aw yaj'ala utawa ndadekaken sapa Allah Gusti Allah suratahu ing rupani ahad surata himarin ing rupa himar. Taib. Hadis ini menjelaskan tentang larangan bagi seorang makmum mendahului imam, baik secara gerakan ataupun secara bacaan. Maka wajib bagi makmum adalah mengikuti daripada imam. Bagi makmum wajib mengikuti gerakan daripada imam. Tetapi hanya menorok buntek. Norok buntek neka norok buntek neka ki atoro setoro beni menyamai beni bareng apa boleh mendahului membarengi imam neka hukum makruh. Allahu akbar sami Allah liman hamidah Allahu akbar aja larang neka perbuatan ngak neka hukum makruh. Mestinya tak ngangkat cetak dari ruku kecuali imam betul-betul tegak. Sami Allahu liman hamidah baru imamah serang makmumah i'tidal jaga dari ruku. Allahu akbar toron. Sunahki memperpanjang dekah takbir intiqal. Allahu akbar bagi makmum tak sunahki untuk memperpanjang takbir intiqal. Cukup Allahu akbar. Bagi makmum isoro pelanjang. Allah bagi saya imam Allahu akbar sampai depak dek tanah betul-betul sempurnanya bedein neka baru makmum neka toron. Terus demikian imam ngangkat Allahu akbar toju baru sampai ngangkat cetak dari sujud. Umpama nasi makmum imam kita ngangkat makmum lengangkat kade maka apa harus diperbuat? Apa menunggu atau beli? Pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal maka orang ini dianjurkan untuk abeli boleh sujud boleh. Kira imam ada jaga. Ternyata imam kita jaga, kita ngangkat cetak dari sujud. Bener kelaban sengaja, mun sengaja cek lah tahu bahwa nika imam kita jaga, cetak kita ngangkat di tempat sujud tuh. Ancam nang kinikah.
bagi orang sing ngangkat cetak cegah sebelum cetak ke imam kelak ngada ini kah aneka beda ancaman kini kah napa napa nyamana dalam situng riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu alladzi yarfa'u ra'sahu wa yahfiduhu qabla al-imam innama nasiyatuhu biyadi syaitan. Orang-orang yang mengangkat kepala dan menurunkan kepala sebelum imam, mengangkat kepala dari rukuk atau mengangkat kepala dari sujud mendahului imam atau menaruh kepala yakni arukuk kada atau asujud kada sebelum imam depak ke tempat rukuk ke tempat sujud qablal imam sebelum imam innama nasiyatuhu biadi syaitan berarti embun-embunannya sesungguhnya ubun-ubunannya ubun-ubunnya kah bun-embunannya ada di tangan setan berarti sinajek ria setan nutuaki cek orang ini kah keburu kira-kira si Maria sholat ta eta aja bi setan bunem-bunem kah apa nyaman bunem-bunem maturan ini kah peloser bunem-bunem na orang kono peloser nah bunem-bunem nih kah nasiyatihan nih kah bunem-bunem peloser nah yang peloser na situng bilin situng peloser na dua majibu suratan lo peloser na ya tengah dua pengkir situng candeng kona tapi kita mesti kia dan kadang tadi bunem-bunem ya banyak bini nah tadi bunem-bunem padahal sebanyak bunem-bunem tadi bini yang candeng kona mon peloser na dua bini dua jan kula peloseran dua sangkuna keng ning situng tok royal mah alladzi yarfa'u ra'sahu wa yahfiduhu qabla al-imam innama nasiyatuhu biyadish syaitan. Orang-orang yang mengangkat kepala dan menaruh kepala sebelum imam, mengangkat kepala dari ruku atau sujud, menaruh kepala dalam ruku ataupun sujud sebelum imam, innama nasiyatuhu biyadish syaitan, hanya saja embun-bunannya mereka ditarik oleh setan berarti iatur setan de salat tadi ya. Maka mulai mangken cek ngadain imam. Pecek sempurna nah. Sunahki mengeraskan suara bagi imam. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Malengeding. Cekeh dari sujud ongke ke atas untuk rakaat kedua. Nika disunahkan bagi imam adalah mengangkat suara dan memperpanjangkan takbir. Allahu Akbar. Mun tak benar-benar ngeding erro'an lafaz akbar cek memastikan imam bahwa dalam keadaan tegak mancing ampun mare cek sempurna baru sampean cek ini kenyamanan atau rok bunte lamun bareng Allahu Akbar sami Allah liman hamidah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar abala bener ya Pak walaupun imam budak umpaman imam budak orang kita merdeka oleh sah ben sah tetap wajib husnul mutaba'ah harus iktidaan harus sempurna harus bagus dalam atau bunte ke imam nikah karena fadilah raja. Nah adapun orang membersamai atau menyamai gerakan imam maka hukum makruh dan tidak mendapatkan fadilah salat berjamaah eman mangkana mun imam nika pun latoro na sujud dari i'tidal sami Allahu liman hamidah pecek sempurna na imam nika asujud baru sampean toro sebab diki jagan ki sinika jaga dari sujud ongke ke atas Allahu Akbar mun tak ngeding erron lafaz akbar jaga jaga kada imam ki turun bali boleh jaga boleh lho kita turun bae tekan bi imam saking keburu namun keburu tau sabar jamaah bon daripada sampean ngadain imam tambah bener oleh ganjaran justru oleh dosa sampean tak bagus nika ya taib ambu bae dadi imam tak ngeti kide takdir kira-kira imam re abi ta panja biasanya imam seberia omong kuah takdir ki sunahaki bener wajib bagi imam
sunahaki bagi imam memperkeras takbiratul intiqal, takbir ngalle dari ruku ke i'tidal, dari sujud ke toju, dari sujud ke mancing dan seterusnya. Taib. Para ulama membagi al-muqaranah ala khamsati aqsam, menyamai imam neka atau membersamai imam di dalam gerakan neka dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, haramun mani'atun minal in'iqad. Pertama, hukum haram dan mencegah daripada keabsahan salat berjamaah. Apa contohnya? Wahia al-muqaranatu fi takbiratul ihram, membersamai takbiratul ihram imam. Imam kita mari takbir, abareng bi takbiratul ihram imam. Berarti tak sah salatah. Mani'atun minal in'iqad, neka mencegah daripada keabsahan daripada sholat. Anapa polana membersamai imam dalam takbiratul ihram. Allahu akbar imam makmum Allahu akbar, Allahu akbar aja pacek marina ar-ra'an baru sampai takbiratul ihram. Mun abareng aneka hukama haram mani'atun minal in'iqad, neka terus napa membarengi gerakan imam di dalam takbiratul ihram, aneka napa hukuman apa? Betal salatah karena abareng takbiratul ihram imam. Nomor 2 sunnah hukumah abareng-bareng imam. Mun pertama hukumah haram, tenger ya? Haram. Nomor 2 sunnah. Bila bagi imam sunnah abareng makmum sunnah bareng imam, yang kibaneka wa mandubatun, hukuma menyamai imam atau bersama imam mereka mandubah, wahya al-muqaran tu fi ta'min, bacaan amin mari waladhdallin neka sunah bareng makmum abareng bareng imam. Maka cek ngabi cek ngadain sebelum waladhdallin, gena-gena pun waladhdallin, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Imam mah bi makmum sunahki abareng, lain neka abareng sesunah. Ghairil maghdubi alaihim walau amin. Berarti tak pakai omes ke imam aja. Kita waladhdallin la amin kada. Biasanya mana tarawih. Nah, maka maca amin kada sebelum imam sampurna waladhdallin, kemudian amin bareng-bareng amin imam. Hukumnya sunnah. Baik. Wa makruhatun, senomor 3 hukum menyamai imam ini hukum makruh. Mufawitatun li fadilatil jamaah, makruh ben tidak mendapatkan fadilah salat berjamaah. Fima qarana fi man amdi, dengan sengaja menyamai imam, wahia al muqaranatu fil af'al wa fis salam. Geraknya apa bareng? Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus mepet terus ke imam. Korang sekuni senyale pak, korang sak seret. Terus goyang terus nih kan. Hah? Salam gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, makruh dan tidak mendapatkan fadilah salat berjamaah. Paham tak nih? Hah? Ini kisah nomor 3, huwa makruh. Ben tak oleh fadilah salat berjamaah, percuma. Pada salat bitibian. Makan gula kaca-kanca, abak sekut main ngak nikah. Pecek sampurna, imam aruku baru makmum aruku, imam i'tidal sami Allah liman hamidah baru ceke, cek kabit ngeding sami'a ceke, apa boleh bacana lanjut tambu sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd, terus kami rabbana lakal hamd samawati kami turun kami baca wajib ada kendang nabi tibi bacaan sami Allah liman hamidah saakhirnya ke bacaan yang dalam i'tidal. Terus asujud, Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa Allahu akbar rabbi fil warhamni wajburni warfa'ni warzuqna min Allahu akbar. Beda baca nabi tibi nika. Ya. Bacaan di tibi ning al-julus baina sajadatain atau di antara sujud 2 juga beda bacana tek kene bercampur. Taib, nomor 3 makruh hukumah. Yani dengan sengaja al-muqaranah fil af'al, perbuatanna gerakna apa pada wa fis salam ban dalam salam. Nah, salam neka petepak salam maka termasuk rukun dari salat neka.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru makmum Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begena Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Termasuk rukun mereka. Boleh singkat askum. Askum. Awi ya askum. Jadi assalamualaikum cek ngorangin tasdid. Cek ngorangin a. Assalamualaikum cek baca assalamualaikum. Assalamualaikum ngeses. Taib. Nomor telok wajib hukumah. Menyamai imam bersama imam wajib hukumah. Haram. Nomor 2 sunnah. Haram nikah ngadein imam terus. Haram yakni takbiratul ihram imam ekadei. Atau abareng apa? Abareng bi takbiratul ihram imam. Hukum haram bentak sah salatah. Nomor 2 mandubah. Sunnah. Bila nikah maca amin. Amin abareng-bareng imam. Amin. Bener amin. Ada amin lain artinya. Lanceng anah, lanceng aminah. Amin. Nika doa mugi-mugi nyembadani panjenengan ing penyuwun kula. Aminun. Aman. Aminun. Orang sing kene perjaja. Tidak sekarepan amin. Amin 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 amin. Menatur biasa nah. Berkatalah keluar, nasiin keluar. Amin amin amin. Amin. Tuan abid kelu. Min. Apa min. Mana dalam salat? Amin. Seneka. Neka sunnah abareng bi amin imam. Nomor telok makruh. Makruh abareng imam. Benta oleh fadilana salat berjamaah dengan sengaja bareng imam. Napa neka? Al muqaranatu fil af'al wa fis salat. Perbuat naik bareng aki bi salama bareng bi imam. Nomor 4 wajibatun wajib hukumah bareng imam. Bila nika wajib hukumah idza alima annahu illam yaqra al-Fatihah ma'al imam lam yudrikha. Dia membaca Fatihah bersama Fatihahnya imam jika dia manakala menunggu bacaan Fatihah imam dia tidak akan selesai bacaannya, tak sempurna bacaannya, maka soro maca Fatihah abareng bi bacaan imam. Karena sunnah bagi makmum ngedingaki Fatihahna imam ben ngedingaki sunaki ngedingi Fatihahna imam. Jadi imam bismillah napanya mana maca bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin edingaki baru imam baru makmum baca Fatihah. Ketika imam neka maca surat baru imam maca Fatihah. Surat itu panduk Yasin Allahu Akbar. Waduh tak notot mun tak bareng Fatihahna imam berarti imam maca Fatihah makmum juga maca Fatihah walaupun dalam salat sirriyah bener sejahriyah zuhur mathalan. Terus ya apa caranya untuk mengetahui imam ini selesai atau tidak membaca Fatihah? Takdir kira-kira imam mereka paling lemah hari maca Fatihah baru sampai terus dari mah neng saabita bacaan Fatihah ngedingaki imam walaupun bacaan tak ekeding karena sholat sirriyah zuhur bareng asar tetap disunahkan menunggu Fatihah imam baru maca Fatihah. Bagi imam cek kepuru maca surat nunggu marina Fatihah makmum. Aklok pun seneka si makmum adente marina Fatihah imam baru maca Fatihah. Si imam si maca surat adente ramponga Fatihah makmum. Waladdallin sunnah ambu kelu. Abri kesempatan dek makmum untuk maca Fatihah. Ekera amare baru maca surat. Ala balapan tok. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu salala kulhu buanter akhirnya makmum tak notot. Nah mun kira tak notot de kebacaan kecuali sampean bacaan Fatihah kecuali bacaan Fatihah kala bareng bi Fatihahna imam maka wajib hukumah
membersamai imam mun ekera sampean tak notot maca Fatihah kecuali maca Fatihah bareng bi macana Fatihah nai paham dak nih baik wajib hukuma idza alima annahu illam yaqra'il Fatihah ma'al imam lam yudrikha wajib hukuma maca Fatihah bareng bi Fatihah na imam mun sampean maca Fatihah nika adentek Fatihah imam sampean tak notot tak bisa ketinggalan telur rukun sampai mare ruku iktidal sampai sujud sampean kita ruku ya batal salat apa karena mau ketinggalan berapa rukun nih kaponan ya jadi makmum mula sujud sampean ki mancing ya ampun batal salat sampean ponan karena pun jauh ponan selisihnya bareng imam taib lainnya kemubah selainnya kemubah wa mubahatun mubah fima ada dalik selainnya kemunan selain dari empat kiburune kah mubah hukuma jadi lemak ini ke hukuma bareng bi imam teh ya maka jangan sampai kalau bermanjenengan mendahului imam kecuali saya tertentu gelak ki peneka napanya mana kecuali baca saya bareng bi imam saya wajib gelak mun baca Fatihah tak noto jadi pecek sempurna namun atorok ke imam nika engki cek sampai menyamai imam bareng bi imam makmum posisi bareng imam posisi imam cek sampai bareng cek sampai lurus engki mun lebih dari situ soro bede budian boleh bede budin bede samping mun dua-duaan beda samping mun dua-duaan mun imam makmum lebih dari situ berarti dua atau betelok posisi berneng budina imam cak bareng mun ngade ini imam ya tak saja ngade imam bareng ni kalau lurus bi imam ning makruh kok mah imam ya magaya kina nero imam Mekah imam Sudes kebudayaan memakaya pak wasuddul khalal sufufakum wasuddul khalal pelurus perapat waduan no pelurus waduan imam waduan bi makmum pelurus perapat jangan sampai pada benggeng kok ya mepet ji makmum aja waduan nempel terus ya baik nikah keterangan nikah kurang lebih nengak nikah beda kakornyon sapa ora beda keleron apa bener lagi taib dadi orang sing ngadain imam nikah kebeteraki cetakah pak obe cetakah himar atau muah himar apa kata ulama beda kemungkinan wah bodoh nih ke orang ngadain imam tok yang pancet nih kemuana tak obe bisa jadi Allah Ta'ala menyamakan orang tersebut dengan himar dalam kebodohannya karena hewan sepaling kebeci di Gusti Allah ya himar inna angkaral aswati la sautul hamir sama aki berang himar saking dari cuban suarana himar atau mon pacet bi Gusti Allah nekate pak arobah himar ongku berarti istidraj elulu tine Gusti Allah berarti kuaku balas ning akhirat enten pancet aroba orang tak aroba napa tak aroba himar inna angkarul aswati la sautul hamir ay akbahul aswat la sautul hamir suara sepaling kebeci dari ben Gusti Allah ki suara himar nika berarti orang re pada ki bereng himar dalam kebudu budu nengak himar berarti bareng re kebeci bi Gusti Allah nah beda sak roba ngane beda sak debu ngane ka dadi pada ki bereng cetak himar polan budu otabe pancet tak aroba himar aroba orang ya berarti bi Gusti Allah istidraj elulu tineng Gusti Allah Subhanahu wa taala keng kuaku orang nika bakal pak arobah himar ning alam akhirat taib dadi napanya mana
ancam menengak nikah bagi orang sing ngadain imam nikah. Tiate nggih, dadi mun salat pecek sampurna nah. Cek sampai bareng di imam. Balin boleh, tiate. Bisa jadi makruh mun dalam af'al, mun takbiratul ihram bisa hukum haram, bentak sah hukumah. Ya. Bentak oleh fadilun berjamaah sampean mun bareng di imam nikah. Ki on lawan bae punan. Berarti mun beda si wajib bareng, mun sampean adantek baca imam sampean tak notot. Lah bagi makmum ngidingaki Fatihah imam, bagi imam abri kesempatan dek makmum untuk maca Fatihah. Tadi cak mari waladhdallin ambu kalu sejenak adantek makmum perampong maca Fatihah. Baru kemudian kijak jang lanceng sampean maca surat. Imam maca kulhu sampean maca wadduha ya abid. Ya, jadi bagi imam beri kesempatan bagi makmum untuk maca Fatihah. Baru kemudian apa? Makmum maca Fatihah amponan. Kenapa imam maca Fatihah mula ekerah makmum nika ampun rampung potos maca Fatihah. Saya mun sini keponan. Kalau dadi imam iya dingaki Fatihana, makmum beri kesempatan untuk maca Fatihah supaya napa bisa ngidingaki bacaan suratah imam. Taib, mentermuka dadi ilmu semanfaat. Sekonek neka kurang lebihnya dengan keterbatasan pengetahuan dan kaulah mungkin neka mohon berdesalan yon seborah bisa ipaingaki neka 5 diantara pembagian di dalam menyamai atau bareng imam. Cek sampai ngadain takbiratul ihram imam membersamai pun hukum haram, taglidhu haram. Neka taglid beda ancaman berat, ngadain imam juga beda ancaman. Sampai Kanjeng Nabi neka sampai bentuk pernah Rasulullah SAW mari sholat ini langsung ngedep ke para sahabat saking pentingnya saya enggak ya ada bi budi bi sengkok dia pada artinya engkau tahu tung situng orang sing ngadain sengkok jangan Kanjeng Nabi jadi tanpa sepion Kanjeng Nabi ini apa yang kamu kerjakan di belakangku aku tahu persis jangan Kanjeng Nabi sama halnya dengan di depan belakang Kanjeng Nabi pada bi di depan Kanjeng Nabi oneng Kanjeng Nabi siapa-siapa saya ngangkat cetak sebelum tang cetak ngangkat jangan Kanjeng Nabi Allah Ta'ala bakal ngobo cetak orang jadi himar bentuk Kanjeng Nabi SAW. Jadi bahaya ngadain imam menyamai imam boleh ngadain imam. Nah jadi mau lekare sampai nyangka imam mereka le cekeh ternyata tak cekeh belum kita cekeh beli boleh sujud boleh ada ente imam aku coba beli boleh oh pancet tekan di imam. Taib mantar mengerti ilmu semanfaat. Neka bisa paham ya, ngerti ya. Nah, jadi mulai mungkin cek sampai bareng imam, napa boleh ngadain imam, cek sampai terjadi terus di rumah. Bagus cara buntek norok buntek ke imam, betul-betul sempurna. Imam i'tidal sami Allahu liman hamidah mancing sempurna, baru sampai nongke. Imam toron pacek sempurna sampai imam betul-betul nyabek serana tanah. Baru sampean toron. Demikian seterusnya. Ongke kisah ke Allahu Akbar mancing dari ruku dari sujud kedua untuk rakaat kedua Allahu Akbar mulai mancing baru sampean cegah dari salat. Nah, karena sampean tak ngerti apa bagi imam sunahaki malanceng takbir. Kabir Allahu Akbar norok jaga ki ya. Norok jaga ki ya. Nanti kudu ngerti karena ibadah ini kepada ilmu tak ban seroban untuk mendapatkan fadilah salat fadilah naraja kencur naraja kan orang yang ngerti ngun di ilmu. Taib. Neka hadis neka juga pada kaitan kelaban saya pertama wane baca dok wa an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala isma'u wa ati'u isma'u ngurungokno sapa sira kabeh wa ati'u lan nuruto sapa sira kabeh wa inistu'mila hale senajan den dadekaken napa niku panutan sapa habasyun wong bangsa alasan yakni orang-orang dari manca orang-orang napa habasyi saya bedeti panutan ka'anna ra'sahu hale koyok-koyok sak temene sirai habasyun iku zabibatun koyok wiji anggur. Nah ini juga dalam rangka imamah oleh dadekno imam walaupun budak wajib etorok bunte walaupun orang rendahan tak pola na sampean drojo teteki terus imamah
pemimpinnya sampean, ratona sampean, orang-orang rendahan, la, tetap wajib isma'u wa ati'u. Nah, baik dalam pemimpin desa, pemimpin negara, pemimpin apa ya torok buntek baik selama tak melanggar dari agama. Karena ini ke imam kudu sampean, pemimpin kudu sampean. Imam ini kan semimpin, imam ini semimpin. Tapi bagi makmum wajib maenga mon imam mereka keleroh, mon imam mereka lopah, esoro paenga. Lenggi sini ke juga rakyat maenga ke pejabat, de pemimpin, de imam, de rato gele, mon pacat melanggar. Ya pun mon melanggar terus nengah, ya cek berarti sampean tak sayang pun anda ibadah ni kah. Nah, dalam rangka untuk maenga si imam gele mon aban gelero. Engki wajib kita dituntut untuk taat. Kita dituntut untuk nurut kepada pejabat dan ke pemerintah. Ati'u wasma'u isma'u wa ati'u torok buntek walaupun seperti pemimpin kelak Habasyi. Ya, dalam solat gisineka penorot torok buntek jak sampai mendahului imam sebagai pimpinan. Dalam bermasyarakat gisineka walaupun pemimpin kelak orang Habasyi, orang rendahan mathalan, orang alasan, orang-orang yang keberendah, terus rakyat tahu orang saya kus pan mapan kita tetap isma'u wa ati'u. Kecuali walaupun melenceng, melanggar daripada aturan agama, lupa, maka bagi makmum suruh maenga benih karena beci ya, untuk membendera imam gela. Taib nikah lanceng mau dibahas ya, sejelas makmum bencong umpama toman sampai makmum bencongi mama makmum res beres lake imam lake ke ngaji maknus benih khunsa mon khunsa tak lake tak bini bedaan di dua alat kelamin neka maknus mukhannis nek mabine berarti bencong hukum makruh makmum dak bencong makruh kecuali darurat lah. Darurat tak ya apa darurat neka kal khaufi minha, karena tak aman dari fitnah mon bencong nih keponan ya. Mestinya ahlul fadl, orang yang andik keutamaan, orang yang andik keistimewaan, orang yang ya andik derajat. Sedangkan makhnus mukhannith nikah muftatanun se jelas pun beda fitnah fi tasbih bin nisa karena menyamai perempuan. Maka hukum dharma kata Al-Imam Al-Karmani belum mengatakan fakurihat imamatuhum illa min daruratin, maka karena tak aman dari fitnah maka menjadikan imam makhnus nikah hukum makruh. Lake keng nek mebini Allahu Akbar ngompah sami Allah liman hamidah umpama Jumatan lah ada remah mama ada iya kah sana madiah mun maji ibu serah seneng tepak recan maji tepak rek anak aku siapa Mary Imam Mary bener Mary Andani aslinya ada Dumairi berhubung tadi kela tadi mahnus Mary aslinya ada Dumairi bener Mary Andani mon Mary Andani rupa lakar bine pak siapa iya mama Mak Mary mon bilon mari dibanci tak apa-apa tobat tak apa-apa mon ki status ki makhnus mukhannith ini ki betul imam imam banci semelek ustad jangan kanjana Pak Guru ya kok jangan iya masalah Pak Guru majer ya kok masih lora majer masih pinter majer kok sini abang terus tadi PC abang te ustad aja kebala ustad dia kebala banjir lu butuh PC gitu tina kok masih ustad masih lora majer kenyataan nih Pak kenyataan dulu belum tapi belum la ilaha illallah ngaku Mary Andani tak Dumairi kan jolok Mary
Nanti saya ingat teh takok kelerom pian. Takok kelerom dadi imam dia mak letoy deh iya. Yang dadi imam segagah ngak mak tolib deh. Orang gagah asli deh gagah deh dia. Dadi imam dia. Nah semua pat seperapat deh ya aja. Bejabat dadi laki, bejabat dadi bini, bejabat dadi imam dia. Bahaya aja. Nah. Pon. Termoga tidak mesti manfaat. Tinggi, jadi pecek bagus semua natora bunta imam, pecek sampurnana, mon sujud sampai dapat sujud, baru sampai sujud, mon aruku, i'tidal pecek sampur sampai i'tidal, mon mancing dari sujud, pecek betul mancing, baru sampean apa? Mancing. Jadi cak bareng, cak langsung jaga sampai ro'on lafaz akbar daripada takbiratul intiqal, takbir ngalle dari rukun ke rukun. Tayyib. Termoga tidak masih manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا في ديننا مهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا حلالا دائما وأخلاتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن ركى وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب هابر وبرها خصوصا أهل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان من الخلفاء الراشدين والعلماء والشهداء الصالحين والعلماء المفسرين والمحدثين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها هبر وخصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالع عقاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وخالد بن سالم قد بردنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسنة الشاذلي والإمام النووي والإمام البخاري والإمام القسطلاني
وأصولهم القطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد البارس ومسلم بن البلاد الحبيب بن الحداد أحمد بن القطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصول مفرم قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر مقدم ثاني عبد الرحمن السقا ولادي المهضر وإخواني والحبيب عبد القادر وأحمد جيد الحبيب العلام محمد بن علي بن عباس الملكي وأخي عباس الملك وحبيب علي كبيتا ومحمد بن طارق الحداد والحبيب أبو بكر قرسي وحبيب شيبة بوتي والحبيب عبد الله الحداد بانغير والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب علوي بن سقا والحبيب هادي بن بكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سوسن والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد الفقيه والحبيب صالح أحمد تنقل وصاحب الحول الحبيب حسين بن هادي الحامد براني ووصولهم وفرهم ثم إلى الحبيب هادي بن عبد الله الهدار وحبيب محمد الهدار ثم إلى روحي بهنور سالم بركات بهي رافي ووصول وفرهم ثم إلى روحي كي جاسم نور سالم وزوجتي وكي هاشم رافي وزوجته ثم إلى روحي رافي ثم إلى روحي كي معروف عارف ثم إلى روحي كي عبد الله محسن بن هاشم ووصول وفرهم ثم إلى روحي الجد به مهاجر الجد برهان وزوجتي الجد عبد الله وزوجتي الوالد منير علي وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله إخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأن الله يجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن الاستقامة وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قلوبنا قلوبا خاشعة وأذنا واعية وعملا متقبلا وعلما وعلوما نافعة وعلى من أسلافنا صالح مثل هذه الجلسة نويناه وعلى ما طلبوا طلبناه وعلى ما قصدوا قصدناه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.